Movie Plus channel kan lo le ta voina kan movie recap tur chu Justice High sang ni som nia andi chwa khania khongain like subscribe le share khamilaw me sakve cheu donia movie in chan na chuan high school naw pang chei yang chu lo langin ani chu school ati du da na tok te ta na ding chwak chin lo nei lem lo ani hallway pana akal lai me kin mi paswa rwalin anaw ti buaya chung hau chu insualpuin na taka kut athla ka wangin school atanga no chwa ato pha chung thel thlen no chuan apa dongpio an school thara shwain admission ati fel saka anjer ter tu no chuan school masalama anung changle insual ashat na te chu hria in a thinrim na te asum lawa midang te a insualpui le chuan school atanga an no chwa ve tur tho ashila an ho ko nga apa dongpio chuan tuma belet lawa an tiduhdahtute te chu tuar mai jok tura shilin washroom lama akal san loka chutia apa alaw nga lai chuan zirlai naw pangrwalin an zirlai pui zonga an klasa athiam ber pol an lo ti bai lai chu a hmu a zonga chuan an exam na an enton tur apui do law awangin an thinrim hle kuthial an thlak zuya Mahse zong chuan an thei top chu azir ve chau chau te ta na affair don law ema wanga chan pui du law ani thu ala soi ve chang chang bok atira che yong in chan pui du lawin enliam mai mai Mahse zonga chan na chu dik jok nia asya tawangin an soi salai chu a phone in alaw record ta chutia alaw record lai chu chan za ho chuan law mu in a phone chu an hne na piturin an ti ngal Mahse ani chuan law law ti shat takin alaw pidu bik chak law chung chuan ti thenrimin khoi an tuma Mahse che yangin insual athiam na mang chuan chung hau chu atuk dol le ta vek mai zongpon meichia le ngal insual athiam ba ka a hwai sen mai ta chu makti takin alaw en renga atuk skula chuan class ma a che yangin inmel shatir na law nein chu classa chuan zong le ama ti bai tu chan hau te po kha an lo ve reng mai zong chu alaw phur le lain miswal hau chu an lo chiru hle thung school bana zongan che yangi va mu in nimin lama thel thleng chung chang alawm thu a shil chuan che yangin ama nai lo turin alaw shil le thunga zantlai to taka papani chu zonga te thingpui dora cho lo ein an eiman pedu lawakal an tum chuan zonga no in an eiman peturati in alaw chela anni chuan annam thlu soka chu vele zongan anurun chanin chumi tebe let atum chuan an lo khoi let shep zoka sindot lea chuan che yangin an classroom lam apan mek lain amani lamakut athak nu mi buli ching jing an leader seina in ding tura lauti in a phone chu peturin atizuya che yang chuan chutianga midang te phone in dil sak chu mi malthil ani na angin ain za law thak thu in alo chang seina in thenrim taka ben atum chuan che yangin akut alawman saka chu vele a chan te chuan hlawin an tlan san te dai seina I pon zak takin classroom lam apan sana chung thil thleng zong an amu chuan school bana che yangi chu va mule in karate chu zirtir ve turin angena atira che yangin lohnar Mahse anuwa anu aven himna na thiam adu ti ashil chuan pui chu alorem ti a che yangin apa dongpio a karate zirtir na muna shwain zongan form a fill up zo no chuan dongpioan atu ka changa aron zom the ngal thu alaw shila sin chu lawin thlakin senai chu an school counseling member pakhat heisunga aruka alaw star nena chuan che yangin a senior te aza law emawanga achunga shemna lekko turin alaw ti a an school counseling president Jin Hyo kan alaw shat chuan churut na chu alaw pom sak ngal chuti lai mekin school bana zunga pon avoi khatnan che yangi pa karate class chukalin ani masabera chuan che yangin carful alaw zirtira zunga pon harsa ati kher mai atuk skula chuan che yangi chu counseling room a kawin seinai Jin Hyo kale hei sunga te chuan alaw ngak chapa Jin Hyuk chuan naw pangdang nena anin swal chungchang chu lo zotin che yang ni chuan zonga an buli lai a chanwang ni in alo chang chu insual boy na chu seina le a chan te cho chwa ani ti an shat nu in he sung chuan room atang a chwa tir ngala seina ile Jin Hyuk ka chu anaw thenrem hle mai
sin dang lo langin zonga le cheyang ite chu karate an lo zir le a engwanga chan ko ngai lawa ma nia umdu tlat chin nge ani tia zongan azo chuan anuna mi tu ma lu tir adu lo thu le an lu tani chuan aphal na lam masalawa chwa aphal lo thu asoya chu baka chan chu kum khodai ni lawin reilo te hnuwa an liam le mai tur thu ashil zui zonga chuan kum khwa dai lo ma se kan shat ring na an cham thlat tur thu in alo chang ve ngala cheyang i chuan athu soi chu pompui hle ma se engma soi lawin angoi renga zana chuan se na i jin hyuk hei sunga le no pangdang te chu restaurant ta an chan pa kangsi kalau let le chon loma midang buli achin ema wanga school atanga suspend to kani midang hlim takan lain hei sung chuan nuam lo atiru hle jin hyuk net pona chwakin an ti ti a jin hyukan geng pakhat zom atum thu ashil chuan hei sungan alo du pui lo hle mai Mahse an gang leader amu to thu le member ni tur chuan entry fee pek angai thu jin hyuk chuan ashil le a atuka chuan gang leader sangjin chu counseling room a jin hyuk ka muturin alo kala sangjin chuan entry fee peturan nurin apek wat chuan genga po official member ani wat tur thu ashil chumi hnu in gang leader sangjin chuan hei sunga chu pona bia in boxing athiam ema wangin ani chu entry fee choi ve lawa an genga tel turin asoma Mahse hei sung chuan lo narin akal sana jin hyuk chu poisa anei dai lo awanga thian rimin anwaya mi kang sika chukut thlakin zonga chu counseling room alo shwai vat turin acha a jin hyuk anaute chuan zonga chu wa zong mu in an choi sa a zong chuan chung mi te chu lo be let ve in Mahse chu chu angai to na mai maya lo ni chu mi te pani chuan an khoi zui hepa he sungan chu thil alo mu chuan mi pani hne na chuan kalsan turin ati a he sungan jin hyuk ka thu azom du lauti kang sikan ashat chuan a khoi ngal chuti lai takin cheyang i chu lo thleng ve ngalin zong hne na karate zir tura kal angai to thu shilin shwai atum ve le kang sikan lauti dingin anen be zuya cheyang in akarate thiam na manga asoi salai chu he sungan mu nom ti takin alo thleng chumi nuwa zonga bula chuan arwala karate azirve du thu shilin cheyang i pa hnuaya zir turin form a fill up ve a cheyang i pa chuan mani inven dan cha azir tir tur thu alo shil zongan anu aven him na na karate azir lain he sung chuan aruka laudu em cheyang i anai the nan azir ve thung Mahse cheyang in he sunga chu mi buli ching jinga mi ani awangin alo ngai na lo le chumia shat chuan he sungan geng atanga aban to thu le anun asyam chat to don thu in alo shila atuka gang leader sangjinan jin hyuka churong kolin entry fee chu arang theyang therapy turin aron tile a jin hyuk chuan poisa ane ilo awangin kangsik le anaw te hau chu zirlai naw pangte hniana counseling member te tana poisa khon khom turin thu ape a chungmi te chuan washroom mi papakhat lo identify lai chu ti buain zongan awa mu chuan a hwai sen na zong som khomin awa beya Mahse akara te zir chu ala theu neu ema wangin anlaw soi salet le shep mai tlaya chuan chuminia athil ton zong te chu thenrim le relruna takin dong pio hnena chuan ashila karate move zong chu zir ter vek turin angin zui dong pioan zonga tumru na amu chuan zirtir chu lorem ti in ama saber tan thing chu voisang khat akut manga voturin ati a chuti lain cheyang le he sunga po ron thlengin an pathum chuan ngor zokin karate chu azirtir hloma thil shanga in pui tonin chuminia tang chuan cheyang ipon he sunga chu angai na so thle dong pio chu enge muwanga khopona akalanga yawangin an pathum chuan lauzir mai turin acha a akalyam no in hei sung chuan pona chhuak thoveng tura somin movie ticket po pathum ane thu ashil atira cheyang in lo narin zongan asom lui tlat nuwa arim tv a an pathuma movie an en no in zonga chuan anu restaurant ta ashwaya zonga nu chuan afapa in chan ane ve wanga hlim em emin chata kalaudong songin lom thu ashil hiala
hei sung le cheyang ite chu an ho konga dora thil inin an chola cheyangin engwanga anun phung chu thlak du nge ti azo chuan ano pante ta changa boxing zirtir tu pa in asoi sak chin thole chuta changa midang ti du da achin thu te anun she om ta changa tal chwa a mi pa ngai anganun ve adu thu te alo shila cheyang ipon lau khonga in pui a in hwam zia a shil let bok atuka jin hyuk chuan entry fee apek to thole gang member azom to thu chu hei sung hne na shilin school pumpui le zirlai ti chu gang hawin an thunun vek to tur thu a shil zui bok hei sungan thunei na pilau tura ti chuan cheyang ipo asoi sak shep tur thu ngei takin alo shil le a chu vele hei sung chuan thenrem takin jin hyuk ka chu abeya anin swal zui chuata anorbe nuwa hei sung chuan akal sana sen dang lau langin jin hukan se nai nena cheyang i chu tura ashai thei phot chuan hei sunganen anin ngai zon thei na na a thei to pa pui tur thu atiama cheyang i chuan se nai nena changa message dongin counseling room akal turin akawa cheyang avakal chuan seina in athil ti engkim awanga ngai dam dilin dokana in tur in chop chu apepa a hei sunganena anin kar chu zo chhun zomin anin kara engma aom lau thu le apa dong pyo zirlai pakhat ve mai ani thu in cheyang chuan alo chang chung thu a shatin senai chuan thil dik lau atiani ti sha in athil in tur pek chu a in ma in ati buak saka chu vele jin hyuk le kang sik te lau lut ve ngalin anra man na anga thil akal tir lau awangin seina maya jin hyuk chuan abenga kang sik pon cheyang itana chet ahar sat nan anung namachang alawrek ve bok zong chuan a classmate ti pani in jin hyukan cheyang i amanti an soilai chu sha in hei sung hne na ashil ve ngal wata hei sungan thudik ani emti chat nan jin hyuka chu akul ngal ani chuan cheyang i an chan him du ani chuan gymnasium room a an pahnia rongkal turin alauti a chu mun chu va thleng vatin kang sik le anaw te tam tak chuan ron hwal thupin zong le he sung te pon an karate zir chu mangchang ka in chung haw an hne hnu chuan counseling room a an kal tlang ngal cheyang i chu chera jin hyukan lau phwar betin aron kal hnai emo police an kolani vai chuan cheyang i chu atha tur thu in alo wawa he sung chu ama a chingchi tirin adu tokin asoi sa chutia achan pa kut athak lai chu zongan muthei lawin alo be ve ngal Mahse jin hyuka chu anhe lau hle mai chuti lain he sungan cheyang i phwarna chu lau phel sakin ama mai ni lau midang po tidu da chen tu jin hyuka chu therem takin asoi sa a sin to pera chuan dongpyo dojo wa karate zirtir na a chuan zirlai nau pangtam tak abik takin meichha te chuan anmani inven na atan tal ti in karate zirve tur chuan form an fill pa dongpyo chuan phur takin batch 32 azirtira chuti lain zong le cheyang pon an practice huntur an lau ngak ve mek bok ole khati song kha voina ta na kan ti chwa thei chuania kan channel min ngai hlut saka atira changa top thleng min ensak tu te chunga abik takin lom thu kan soye ni man nuam vek ole